sila tawaday ganas din unday lingling utan isemidawak mo bakun sinaay tadi dan mabakes yada gusay manakay layad dia malayad dina ayad di kaud marikna naunay ka tanwa dada ay mangbagbagan sika nan rugi sinkamuyang mo ang ganas na sikun ka adikan na baybayan na sekay na iwanan layad di ama layad di na uray magay pila basta wadadan na puan kesada ay gameng ay kapapagkan layad di ama layad di ina It's City, Timawilang Dibulan na 80 Honyo taon 2024. At ay mananasuang sabay kataka dito programa ding special Manipur Pela 99.70 Radio. Alright. And di man nagkakaway di may isang oras sa is ito sa daming nga 7:80 rabi. Tangal daw iti Wednesday. Okay, dati pa lang tinanong mo nga pagayam yung DGL Alegre ba ni Sponsal? Mga awis kayo manan na mga awis kinyayo manan ko na ko ma. Nga umay makikat kalwa kanya kay General 780 Rabi. So iti amin nga din iti yung estasyon 90.70 Radio. Naman na ako nga madanon 80 signal dayo abo. Sa karito yung umayang buhay at live streaming dayo naka-live tayo ti awang ti Cordillera. Dito yung programa kitisagsaw kada tayo iti DGL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalinda ka kuntaan iti 0949-411-4126. Wala mabaling kayo ag message 80 pages tayo iti DGL page kan awang ti Cordillera page. Kuboy na kuboy. Kuboy ay kananda, nagagat
May sabang nga sa mayuang, pangluwat nga sa mayuang ito ito programa tayo. And of course, ito nga sa mayuang katamani po pala kini Mr. Liz Tulang Bis. Sinok kita juna po tayo Semak jay syikay santo In sakripisyo to'y anak to Jangan ipasyo namin jabasul tayo Mantong at ako'y dagan tayo Jesu badin nin pasing to Wala kumangoy sanap tayo Jaman dekani piantun dagang tayo Tasay putno jaman silbi Aligwe na mapiti-piditi Waray sanap to jaman dekan Niyutan para sensyo sama Piantun mausal ibiyag to Ni kay sijawanan siyo sapo Waran to isuba dito Janun ko na jagwaran to Say Kristiyanong to pandagan Iyog dan para sonsyo sama Asong sonsyos niyolay Hanayon Jessica tuyong banbantay Tasay putno jaman silbi Aligwe na mapidi-piditi Waray sanap to jaman dekan Niyutan para sonsyo sama Yan gumbaw sa ibiyag to Ni kay sijawanan siyo sapo Waran to isuba dito Jakun ko na jagwaran to Inakanto'y gwaya-gwaya Sumsikat na juja pinaswato Para masunan si kada jo Jaman pidini pianja dagang tayo Tasay putno jaman silbi Aligwe na mapidi-piditi Waray sanap to jaman dekan Niyutan para sonsyo sama Yan tumaw sa ibiyag to Ni kay sijawanan siyo sapo Waran to isuba dito Jakun ko na jagwaran to
Dito nga programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Ha! Kakabsat kan kakailian ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal ti kailian tayo ditoy kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Alright, hindi mo pagyamanan na kitang sponsors tayo direct programa tayo Digital Special. At dan hindi napalabas ng 15 minutos sa kalapasan ni ETL 6 iti Sardam. And of course, harit nga oras, isagsak tayo apo, iti project coordinator, iti RTIA, Rafi Tolfa in Action, ni Sir George Ponasan, and of course, Dr. Cosme Galasgas Jr., Kabayan Mayor Florante Bantares Jr., and of course, ni Vice Governor Erickson Felipe alias Tagal. May sabay man nga public service dito po, kapsat kalian. And shout out kariti kadwa nga taxi drivers, kumusta iti biyahe tayo. Alright, yan, baka napansin dito yung may isang driver, iti TB80 TMPC, ayan, Tibat TMPC, nga daan iti plate number nga YAA 6977. Baka dati napansin mo nga may isang cellphone nga iPhone 7 Plus, color black and white iti case na. Dati kat patapatang natin nagdita Taksim edi June 4 edi oras tela 7:30 ay tagsapa. Naglugan isuna iti sa JN Chular and nagpatuloy dito UB, University of Baguio. Bueno, baka da iti nakapansin nga si marunong pasaero. Nanapin siyo na ito yung po nga iPhone 7 Plus color black with white case. Mabaling latang idagas ito yung stasyon tayo 90.70 Radio. Bueno, mabaling nyo kontakan ni Charis Patco iti 0998-464-9107. Alright, dito iti may isang announcement. Manipur pa lang dito 90.70 Radio. And tawad at tuturo iti rete programa ito yung special. Rogyanan tayo nga mangibasa ka rito yung greetings nyo dito yung live Facebook. Okay, any manang Rosbalong, may shout out and happy watching and good evening DJ Into everyone. God bless us all. Kasama kay Ma'am Judith Aniban Bungtan, may shout out. Kani Ma'am Bitsy Uwatan, good evening again Sir Dijal. Pa-shout out po sa mga taga-tanudan ng Bagarabio dita, watching and listening here in Taiwan. Wala na ibang oras sa krito yung Yapsat Kilian nga taga-tanudan Kalinga. And greetings from Ma'am Betsy Watan, di Taiwan. Salamat ka rin amin nga papagayam kakilian dito Taiwan.
pag-oras yung amin dito. Liz Lane, Aldin Zirimar, may grab shout out. And San Eric sa Tornero, narasag ka nagasat nga para bubuya. Good evening manan, DJ Pogi ko na naman. Saan nga Pogi it niya. Ma'am Leonie Ibana sa atam, may grab shout out. Kaya bro Froilan, hi, kamusta? Kaya aring Garla Aroko, narasag ka nagasat nga para bubuya. Ano yung pag-oras siya dito sa Singapore, Kailian. Thank you now, hi, happy birthday. Ros Balanban, oh my ka. Gayap ka. Good evening, DJL and viewers, listeners. God bless us all. God bless you more. Ma'am Judith Pungtan, kini Midlak Hadamya. Good evening, everyone. Stay safe. Kastapat kini ma'am. Ma'am Divina Morales, narasag kanagasat nga pa nagbubuya. And of course, kini bro Constant Melchor. Hi! Kamusta ka amin dito duwakan? Bagay ko, boy, ay kawas. And luwakan anta mo itugon benget. Bagay mo, tan makanti na. Ma'am Miggy, yan pulong. Mayat ka malam mo, Sir Guapo DJ. Salamat kanyayo. Ilam ay Ma'am Ferry Gragokos, Bakani. Good evening, DJ in all. Salamat, hanimbang evening yung amin. Nanya, dito go down yun. iba na. And watching from Itogon Idol. Alright. Sige, nimbang oras yung dito Itogon. May dalawa ni Apo Mayor Bernard Sagandoy Waklin. Twin Hearts, lako-lako, anya tilako. Okay. Ayan na, dahil tihan tayo amove. Siguro, twin mat lang iti ko. Lako na. Dapat tilako mga libre. And Fulton. Okay. Kay Sir Fulton Glenn Tiw-Tiwan Diaz narasa ganagasat nga parang bubuya. Kaya ni Ainisa Bisinon. Alright, kakalian dito bukod. Say pangamuan na. Dito ditang tan mga sa tudap ito yung main. Ay kananda. Nagagat. Ana Elizabeth Lai. Yeehay! Da kami ay babae. Imakar ka game ali. Si siya. Tulungan ng dadakal. Ayan, kamusta kayo manang. Ayan, of course, Ros Balanban. Alright. Maaptang Dabi Sir DJL Tani Main Namandat ng sita programa Pakiplay man any ibali song. Thanks watching here at Pico. Okay, inimbang evening yung amin dito Pico. Pico La Trinidad Benguet. Tarakisan kalugong mo. Nasilampay bakal mo. Gusto ay cowboy at naaamis dahil inagaw man ang amos na. Mansip-sipilyo si Sharon Leahy. Mansukat si medyas na. Okay, para sa tayo ito, yung may isang ibalik song as requested, no kaya't nangabasahan ng mga angkat alapasin siya. Okay. Kaya't na! Gansyat si Kambangat! And of course, sa ATO, susto nga title na reto ko man kagasetan. Ito yung original song, Mr. Alin Saperaw. Diyan na ginawa. Yeehaw! Sa kampangan na kinustuan. Daang kanto'y nakdagdagan. Espesyal eh, gaso. Ingasan. No pas pangarigan. Diyaw dawak si udaan. At mo ako madibdikan. O di ang tahango siya. Sikang nga ibiin na kinustuan. Ang kanan to'y mapasama. Nagtahadikan
Sa kuma sikat ay man kagasatan. At numan kung balo kita, ituloy tayo kung lalo ta. Tabi hindi sunan siya kita sa iyong pamilya. Sa'y kararagta son siyos dya marsua. Hindi sunan to'y relasyon ta sa'y mayat pantong palanta. Ang hanggan ko'y magpasama, nagtahadikan. Sa payo kuma, sikat ay man kagasatan. Sa payo kuma, sikat ay man kagasatan. Sa payo kuma, sikat ay man kagasatan. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian, nahin kayo pakagatangan karito'y di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Okay, hada na ito na palabas ng 27 minutos sa kalpasan iti alas 6 iti Sardam. Boy ka, Ano pala Standard Time? dali Kaya po nakinig dito lang sa 90.70 Radio. siya'y pangamuan na. Yan na talagang agmingo dib ka na ni Etpetial. Diabak to'y sigid ay nawaw. Da kami ay At mango. Alright, and of course, mayat DJ, ang mambabasa. Diyan siya. arirulay, Wanete, mambabasa namin. arirulay, udulay, udulay. Mona Lisa, good evening everyone. God bless po. Ayan, kasamit kaniyang website. Mailang Lain baniwas sa Tomino, narasakan nga sa nga panagbibuya. baysan mo And of course, kiniyading Linlane na. Kumusta nga yading ko? na silampay bakal mo. Ani Miss Pansit Canton, maaptang Jidabi, Sir DJL. Tani ami naman datat ng shita programa, mapaki-play man na iniibali song. Thanks watching here at Pico. Just now, Naksyang gayam da, ang i-play kayo doon ni Ibadoy. Kwanto sikam kono bungan. Mati ka o noon siya?
Good evening, everyone. God bless po. All right. Well, anyway, thank you very much once again, Mona Lisa. Bagay mon ko boy ay kawas mo, yung sa lugalim ibagay mo, tan makaanti na ko boy mo, May isang Ilocano song ang botong mo. na para kantay amin. And of course, performed by Mr. Richard Ligmayo. Okay, karidakin ka. Karidakin ka. Dito'y ayat kuket para ken ka. Amo ti Diyos to'y puso ken rikna. Uray biyag ko ket ited ko. Agpaiso ken pudno to'y ayat ko. Ay, agosam, special. Uy kariken ka, ket mangnam na maka, ngawan sa bali, notisi ka. Ket daytoy puso, saan nga baliw, agibus man tibiyag dito'y daga. Pangarigan agin na dayuta, kanayon nga napudno aken ka. Aldaw kinrapi iururayen ka, agibus man tibiyag dito'y daga. Daytoy kariken ka, ket mangnam na maka, ngawan sa bali, nodisi ka. Ket daytoy puso, saan nga baliw, agibus man tibiyag dito'y daga. Tiyak na kaya nga mapukaw ka, pudno nga yati marik na ken ka. Kararag ko ti Diyos sakay sa ta, ingat altar sumanguta.
Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan shop da sa Jay Cruz Latrinidad Benguet kan adamat iti branch da sa Jay Pogis Latrinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Like the cloud 25 minutos pa lang itinapat-bati iti oras ti programa tayo. Simple Nasakbayan ti alas 7 iti rabi. Okay. siya'y pangamuan na Para Christmas Sir DJ Any Balisong, thank you. nagagat And manipot ka kiniyap sa Ma'am Mona Lisa and Sanning William. Naragsak ka nagasat nga parang biboya. Hello sir. nandadakal na aridule Kamsat, Flory na Kimbao. Kumusta? Man magbasa man lang idawiyutan. udule aridule Wala mambabasa ni Ulay. aridule Good evening, Digial. Kasamat kini amin dito Tubday. mailang kompleto san suot mo na agidan paisan boots mo Ani Foji Shimawai. Good evening, sir. Kasamat, ma'am. And good evening, Digial. tol mo And kasamat, likewise. cowboy Kamsat, Florinda. Naalis ka inagaw man ang amos na Ano karigdiya ka na yun? Yeah. Kaya nga, ang dindingin. At mga biyaheros, karigdiya ka mga taxi drivers. Yan, karigdiya madama agap kape. Dito kapian ni Manang Judith. Dito Slaughter. Na imbang evening yung amin dito. Yan, epic Sam ita radyo. Medyo waray DJ Alto. Manang Judith. Yan eh bro, Jim Golian. Yeehaw! Irihini siling taxi. And of course, Secret Myrtle Taxi. Bagay mo ko Sa aking mga kapularis. ay kawas mo Kaya Mr. Chutian Taxi. Yeehaw! Tan makaanti na ko Kanayong kamakasabsabayan nga agwashing. Masubra ang botong mo Lumay pailam ay cowboy ka Mandili Announcement, Hariti Polaris Taxis. Iyamang Dati carwash yan tayo dito. KM3 Bonbon Carwash. nakali ka Adlay, adlay, Mga pantiyog carwash yan tayo sasabay. Wen, no. Kan nga mapakpak. adlay, 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 Tapno ilista da kakanayhon iti yan, taxi tayo. 190 sir, inako dauran. Garod. Okay. Sa requested, may samanan nga iba doy. Ang iba liso nga po, maasas. Dak lang amo ano anya di maasas. Dati nakita na, weh, maasas naman.
Great Masses, isa sa karati nga po ni Kagawad Crisaluna Ampagi, ay ti poblasyon na Trinidad Benguet. Maasas halibin na siya't sa ay sila'y namnamak susmakan muwa impahat ko impasas ko kinaanos kinapudno na may so balit mo eg mo apay pagan ano maasas si tadufa eg mo kaasian nang safay kuma numakiya sa bahan pispisan mo may mayati sa'y sikat Dapat lang. Way ka na mo yabi na ay muwa Huwag po no, nung mga isadat kayo, yung pangisadat kayo nung tamas wagang ka na. Nuingas ko malangaman ngas. Yerah, conscious. ang sanit mo no sajaya manguniulay nakdak ama digat sonan sikaw mas balik hiyata asal sayag meski iyanun karkaro no ipasas mo aya mo mangudisyo pangaasis pati muwa sengen nangisan nang safay kuma numakiya sa bahan pispisan mo may mayati sa'y sikat way ka na mo inaanimuwa nang safay kuma numakiya sa bahan pispisan mo may mayati sa'y sikat way ka na sa di na ay muwa Dating ang programa katisagsaw sa radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, wano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailyan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihar ti kailyan tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all
possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Alright, dito ko iti masas. Amuan Nutala Regem ti masas na. Koboy ka Yan ko nalikapsat nga Mona Lisa, kansyon ni Bulokan Gayam naman sir. Hi! Siya'y pangamuan Bulokan naman ay Inustoy ko yeah, katawan ni Hapsat Florinda Gimbao. Da kami ay Ano ka naman na, nagbaliw ti puso nga para ititpitial kano ay unmata. Ariduleyo, 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 duleyo, duleyo, ariduleyo. Ano ba na nabadbadi hang 16 minutos sa kasakabayan ti alas 7:80 rabi Philippine Standard Time. Sagsawat at tayo ni Sir George Punasan iti RTIA. Paisan mo, Na iti project coordinator. mo, Si Rafi Tolfo in action. pay bakal mo. And of course, isagsawat ka rin madlang At na Kabayan Mayor Florante Bantales Jr. ang amo Dr. Cosme Galasgas Jr. Pilyo si Sharon Leahy Mansukat si Medyas na Okay, harito hindi may isang request yung kanta ini kalmansa, kuno din na minsan. Hi, ag-ayat kayo manan ko na naman. Yan, pa-shoutout! Lodi salamat. Alright, mayroon shoutout ng bonggang-bongga, Mr. Ruel Felimon. Yan, kaya mga kablaong game ni Mr. Felimon Carino. Kumusta nga, Uncle Lings? Boy ay kawas mo Yung sanugalim ibagay mo Oh, mayan, di kanta nga, agayat kayo manan. Agayat at samanin Nanging sikat enapan panunutin
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailyan, yung kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloaf number 1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloaf kad magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio, Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shop da sa Jay Cruz, La Trinidad, Benguet kan adamat iti branch da sa Jay Pogis, La Trinidad, Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa number 1 best addictive Wonderloaf. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Alright, happy birthday. Karigito yung birthday celebrant sa tatangal daw kan tatang bulan. Nag-invitar kayaw, tagbalo ng tisilupin. Ay mo nagasap nga aldaw sa And happy birthday kini Rains. Balong Martin, iti ang pukaw itugon Benguet. Alright. galim ken galat pagrugbabang daytoy puso awan kalikaguma nudi day karagsa simbeng kapag hinagam mo ngayon ka kumpalbiyan. Kapay tadi at patengga kasing pet mo ken sa
After work, after play, after hours. Have a round of drinks and experience the BB Lounge ambience. Affordable food, good times with good friends. Have a break at BB Resto Bar. Discuss, dine and drink at BB Resto Bar. BB Lounge is located at 456 Hotel Le Grand, Legarda Road, Baguio City. Thank you for making Z Radio your most listened to radio station in the Highlands. Alright, pamangadang simiwang Rekna by the Anido. Kani Ma'am Imelda Piwit, may shout out. Kani Bro Sunson, kamusta iti biyahe? Yang analyst tayo, may shout out. Watching from Solano, Nueva Vizcaya, sir. DJ God bless us all. Kasama kani Ayo, kani Kojin Bill. And good evening everyone. Okay. Tara-tarong umani. Naragsak ka nagasat ng parang buiboya. Good evening po sir. Kasama kami ayo. And good morning wifey Justin Lee dyan sa BVI. And of course, good evening kini Kapitan Feliciano Buyaga Alip de Jr. Ititad Diangan. Tababangyan. And of course, amin ngagdadingag niya. Dito tababangyan. Kaya po Mayor Clarito Salongan, kini Vice Mayor Maria Carantes, ni Councilor Gabino, kini Councilor Bihis. Next to nga board member iti District 1. Alright. Thanks sa request granted. Godspeed DJ. Alright. Hadi bekit. Naramin nga rabi ito yung amin. Sendirik na singinamag mo. Kaya nakakawad Argis Flores Baldogo, may shout out. Nabanak nagtulod idirabi ditang. Sir pag madyayan mo kat nakasilaw lang. Anak ko nga di magas. Di bali, sakto pumasyar niya. At damat siya ibaga, pinili ay umadawi man-es-esa. Parang siya'y panamnamnamamsa. Numagakot yan na iliw ka at noon. Yan, shout out rin taga Kalyepogi iti Maria Basa. Of course, kini Uncle Joseph, Uncle Steve, Bro Edwin. Alita Gibraltar, Porok 1. Hello Ma'am Justin and BBI. Greetings from Florinda Kimboy. Kaya talaga ron, pabagayam, tinubigat manan. Ito kasi madlang oras, dito madlang istasyon. Kan dito madlang programa special. Digital special. Ay agyaso. Dito peranti nanumong pag-amyo Digital Alegribanes Bongsal may batbati itinarak sa ganagasat ang aros ti amin ngayon labas na si Apo Shuzulay may sijaw babu.